Totoni ciengi atongoria ma kanitha ya Methodist matongoretwe ni mutongoria wa kanitha enu wa ATIINA tawe LAWI IMATHIU nimameneretie Joseph NTOMBURA nikiria makuga na thukangitie banene utonga wa kanitha na baterie kuma gitini kiu oryo kirigi karona andiki mantito Jumas Mosi Tombura na ugiria kauma utongoria ni uyu mwaka uyu bantu ba mweri wa ina mwaka uretuthiete bokwa bangiritwe muthiru murioki hataririe Nkucanio Cia Bishop NTOMBURA KUUGA kethwa kijebire gitine ya mutongeria Methodist nene Kenya na muthiro na arua atongere bakanche Methodist batongete Bishop LAWI IMATHIU na mheshimiwa Cyrus Muriuki ibachumiretie na kutho bakeorotera NTOMBURA nikireba kuga na ndi na mbite kwende munya Methodist giuto zinabo kira twejerete aje kuuga atire miunda yetu na into byetu bira bikwendwa thai bikendwa yobauga tukwenda biendwa na itumenyete kwe ithaka bikwendwa na ithaka biu tukumenyeja kuga biendwa na ibisainetwe ne presiding bishop ora resignere ora ugira akuma kijawa yangwa ne iwanja bibi bidatu kila geto Spring Valley land and properties ichochonde interview kwendwa woyo kamenyola twathinite tutamamaga tukija kugura interview ta chonko bagurire kana bangi bitu agure tuchwaga mbecha na ikauma na kenge Kasuku land Kasuku lane off Lenana road na interview bile ku wakanyomba kiyoba ikija kula woi kinyande baraba mamete kunyomba baba aligale kiendwa dai kamugwanja ila Sheketanga road vale arcade na intobira bireku woi na byo no intobibwa twagurira mbere twagenda uhuru bato bakanisa kenda tumba gwitethereja tutethia tubangi bakanisa na riria woni mbonete tukithangikania ragwe twichwa tukithangikania Kanyaru twichwa tukithangikania na Zabron Ndamburi tukiongera guest house ende wote byo tongera no tibyo tongera ndene kanise na neno ntubwa kwenda kwageria baweshima ibiendwe kenda marieto yao yangoka no ntubitione kana abira bathithagia atumba kwangura marieto anjireu bakuria NTOMBURA bonde betekanitira NTOMBURA kugura mindeji batikane nayo agori tubatwe nabo itukumenye baba kugura ithaka biu kula ntubaba gwitwa makash investment na ndire itokoria antubo itono ntubo heshima yao makash investment ito twabwerencha kile kemero twabwerencha nyakia ng'ombe bukende ni kugura ito kithaka bibi no ntubo ulabie kito no ntubo mantu yetu ya kwita na mbere na kanisa yetu zwau kinyoro kagura kethro ake atagia no ntunande kuma tugeta 14 tukarigerie kumau tukathithia caveat no tubate kuona irenge thitherwe mantu yau tukarigeria na kimanto ya kingurano cha mumbere jumwe baba kuringithana na juu betho bakira NTOMBURA uju kwenda kumweta murongo ende turenda kuwa ate kwaria uma ake ya kuuga ate itukwewa mbecha ni antu bana na bwirite kuuga ni bariku bamenyeke tiba arete na mbecha ira beyenere ni ng'ana na no banenke amla bubu Bishop NTOMBURA no tetambira akiona ndingo ujo nyuma tongire bakengo saketi ira NYAMBENE SYNOD kucheberia na kuwa batikwetekana utongeria bwawe atongeria bakengo saketi tuitikaniria kwebelana na Reverend Kinyou lakini hao tongere to makere tongere ba presiding bishop the former presiding bishop NTOMBURA to kochindi sona dina watho batairani na twauga batu atire twina antu betu bara tutegaira kwa mbere itukuona Bishop Maromba na decided ku step aside na decided kuga we arenda kuunga a member mkono nekenda tukomba kwetha turi urumo na tugaita ngugi imwe iria igukumithia mwathani tainte kwande mwana siasa ndande mukristo na nyani ngwe kwanda kona one bweuru lakini kwa twa kwene tile ke umbo to mamba cio ne bweuru beba iberia
kethera naitilie baba kethera NTOMBURA baba rwankarega gutongoreria antu bauma kuri NTOMBURA kinya uni inkamate mirigo yekwa mpane Tharaka tibwo nani ntikwenda gukara gwita Tharaka ndienda gukara ku ndienda gukara Iembe na nuntu ni ngugira mwathani ampete ntinyangia ngugi yao tinyangia ngugi ekwa ngabutongoreria na njira ria yagirite na tutigwa NTOMBURA kuma narua mwankarira utongoria bungi bukaeanwa nkiripotera World TV Betamuthuri Muriuki.